Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kunanka imataq katin, kay tukuri yachaypika, Diosqa ñukanchik huchakunamanta cruzpi wañushpa, wanachita Cristo apachun kushkatami rikushkanchik. Cristomi cruz hawamanta kaparirka, ña tukuy paktachishkanimi. San Juan 19:30. Kayka, kikinpa waqcha almata kishpichinkapaqka, Cristo tukuy trabajota cruz hawapi ña paktachishkatami rimakun. Chaymi, imata rurana ña mana tiyan. Mandak Diosqa, ñukanchik huchakunamanta, Jesus ña pagashkawanka tukuytaq kushimi. Kunanka, Diosqa huchakunapaq perdonta chinallataj, huchayuq runamanka wiñay kawsaytami kushanikun. Chaypaqqa, imalla mañashkakunatik tiyan, allita rurashkakuna, bautismo, mandashkakuna. Chaykunaka, ni imamanta mana kankunachu. Apostol Juan alli willayta willashkapika, 98 kutinmi, shuk runa wiñay kawsayta charinkapaqqa, krinalla kashkataka rimakun. Kayka, ñukanchik huchakunamanta, Cristo Jesus cruzpi wañushkata krinatami nikun. Biblia kaninmi, pipish payta krihka, hatun llakimanka mana rinkachu. Ashtawanpish, Tayta Diospaq shuklla churita mana krihmi, payta mana krishkamantaka, ña hatun llakiman rinapaq tiyakun. Pipish churita krihka, wiñay kawsayta charinmi. Ashtawanpish, churita mana krihka, wiñay kawsaytaka manataq charinkachu. Diosqa hatunta phiñakunqallami. San Juan 3:18-36. Tukuy hintikunapaq yachashka ruraymi, Cristopaq rurashkapi, imawan mirachina munay. Shinapish, huchayuq runaka, pay kikinllamantataq ashtawan karumanmi rikuna. Shinallataj, Cristollapipish, kishpirinkapaqpish, paylla rurashkapimi tukuytaq krina. Chika, runapaq waqcha alma kishpirichunka, kikinpaq ima alli kashkawanpish, allikunata rurashkawanpish, Jesus cruzpi imata rurashkawan chagruspaka, mana paqtay tukunchu. Kay yachayta tukuchishpaka ni tukunchikmi, Cristo Jesus kishpichik kashkata chinallataj, paylla kikinpa huchakunamanta wañushkata yachanaka mana paqta kanchu. Bibliapika, huchayuq runaka, kikinta kishpichikpish, mandaqpish kachun chaskina kashkatami nikun. San Juan 1:12 kashna nin, chashnakaqpipish, mashnalla payta krishpa chaskijkunataka, Diosqa paypaq kikin wawakunatami rurarka. Cristo, imata cruz hawapi rurashkata yachanaka shukmi. Shinapish, kikinpaq kishpichikpish mandaqpish shinata chaskinaka chikanmi. Chaskishpaka, huchayuq runaka paypaq kikin paqtashkakunapi, chinallataj, paypaq rurashkakunapi krinatami sakin. Ashtawanpish, tukuytaqmi Cristopi shunqumanta krin. Shinallataj ñukanchikmanta cruz hawapi, pay imata rurashkapi. San Juan 3:16 tukuy kay mundupi kawsaqkuna ashtawan allitik riqsishkami. Tukuchinkapaqqa, alli yuyaywan uyay. Tayta Diosqa, kay pachapi kawsaqkunataqa yallitik uyashpami, paypaq shuklla churita kurka. Pipish payta krihka ama chinkarichun, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi payta kurka. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.